Se me fa kwambo ne so. Agi obi ade a. Me fie a e wa brepo. Me fie e wo fe yase. Wonye fama wo mo a me de ate won ka no. Atini na anya tuma ni pedua bre. Wuti sofu na ase. Wo se ahun kira ba so a. O ka kira o se koyi wo ye madwoa. Never to correction. Na fagoji sika. Never to correction. Ni ba wo so jimi nti wo so koyi. Ghana Christian council because ye mu na o so ntiase. Say mo say o man na say yo. Yes. Nti en fight say o man bi di ye. Yes. Nti ye ntimi answer ki asofo na dwen. Ama asofo no amfa onyame adwen o de ama won no. Yes. Mama panyin ko fa sika say information if no go to so aduma. So for myself fa mo ti minia e ka say ya feli Yesu a menene ya adwen pepe. Asam na Apostle Louis kan me bia mu ha o. O say ya psyche ye pastors no adwene a. Amoma ma greediness na wo mu na free wo mu. Pesa minkumi nya minkuwa me koto Rolls Royce minkuwa me kopeja japade na kogu abrotie na dache me ne me mankuwa kodi amfiri o madwinim na akufo ado ebma obi 100 billion kura asofofo no ombesa awrobo mu agisika ne nyine ana boss nyesa na I'm throwing a challenge to every pastor out here. Oh me obi akwa baba obi for GSTV the next remain obofo ba kope ene asopopon mienu Apostle Dr. Louis Abwaji of Worldwide Evangelical Seminar Rep. The whole Ghana, you know, Rep Bakope. Uchini City will be our man. When the president, you know, the Uchinis are no. And I heard me saying, first one, Apostle Prophet Nyanka Agya of God is Powerful Church of Ghana. And also, na and ya tackle this Ghana is sick na another controversy about say me person penfo mienu no ebe bie kin mi ehunu Ghana ne pomasi bre oman no ba bia waduru na oman no ba bia ekekakọ ne beye yi anase enye yi because honorable Kennedy Japo abekasa omienu nyina penfo no bia chereche o madwene wo ho na nne no ye bepe reaction from both angle and penfo me mama kwa baba obi for GSTV Ejozo mira na so for ma kwa ba ya jamina na pome Crystal dom ye ho ba Ghana is sick Ghana is not sick Ghana de nyare o nipa na omudi ma ne so na yare na yare yes and Apostle Louis is the same Ghana so yare but for the yare na nyango bombo Ghana to mfie bebrebe Ghana ye muso be yare Ghana ba bie no ma yare yes nipa na omudi o ma ne so no mo be di o ma ne so bebrebe ko no yes ene o mo di tisese no bebre na yare fo adentia Onankopon si wasiese o man asase ne de ama nipa ye ntena so obobo hit ne na chiasa nya sa hit le the way was say my because I hit now dey me don say me ba ko na so me nchia ahwefo mu achichiri ne banche nyina ne me nua me ne no apada che na besia ni opani no ni huna no mani age obi mu ya say Bible say yan hwe Paul kan say was mo hwe me nsia me say na me Kristo sia no ya penalty because wa ye juma pa e dem Ghana ene asofo watete asofo bebrebe enti ebra o ka chem say me ne be hia na ya me ne kro ni me ne je ana e ko share program na se ne so no o ma me ya ho say na ohia mo kanta enti ma me feel pa yes enti e dey go pon say ma che wi ma che wi and Apostle Chaga Prophet Nyanka Agya but that's very with your services was very powerful until you said no. This man is also making the areas very beautiful. And I'm proud of you. In fact, God bless you. But share or for the member for but share Mami Rose, Obana your copy. Mami Rose. Your friend original Islamba Rose. And a Kobe. Kobe no dear no is in your say Edmana to Zoom. Kobe. Joanna Fay. Oh, Obinim, Ghana is sick in that canoe. But Ghana dear in Aresa and penny for the year. Yama who is saying on my baby and my chiana mamma could be me am apostle bakupe evangelist but through your power yeah you say we apostle e front no akomia sechi baby obia no e nchake sema no ne djuma pa oye yes because already na no so bo adjuma
ɛwɔ Ghana ha now when we say masem kase say Ghana is sick Ghana here for yare onyale say Ghana yare your leaders yare adenti Ghana your leaders are omo di Ghana enim no ayare for nko a me gata be njo hwa ewiase we ya ewe on asandefo bugo asambi say die ne kom ye kase die ne nam ye man panyina wotisi sesei ebe di ade o kansam bi eno ma me kire ema me hu complete say o man Ghana nyare o mo mu di o man ne so no o ne ya yarefo adentia one o si ye tisika so as yesu ye di kom petro ye ntimi nto na ye 14 Ghana cedis say o ba ye 60 cedis tieni yo o si o ba one district one factory o ba boama Ghana obi atimi anya ba bi aduma ye me boa one village one dam ujeri ye mama muze wasembi o si de wadro no odi sika ye dai o beba Ghana sika dia ye dai onna enna me no kasai Ghana ye ka omo be di Ghana so omo bo Ghana krono a e MPP aban ye dia kunyin so wow yes of course since 1992 me started me to aba ebe si ne o mind de obedi o man so wo bo krono di o man awu aye MPP aban we COVID ba yesi Ghana ye dey enjamro chefo ni dio Ghana for ba mo sika sika mo di twa di bo Ghana eno nko atimi bo Ghana timi sese Ghana baby ehun sika na we ewai eni di also Ghana yare ya ahe for na Ghana yare no mo njire mi minim sa I Kwame Despite nko yi $100 million I say $100 million say em from Ghana 1 billion Ashanti region G. Okay. And Sandan kind. Ashanti region Jelu no. Accra or Yebi. That's guy way. Ye chitesi kebi di mama and panifobi and sorry be akasiano. Educate kadi boy. Woman, me da say. Assemblies for ma bi. Pentecost for ma bi. CSC for ma bi. That's guy way. E do se Ghana yare. Ghana ha ibon yare leaders na ewo mu no leaders no mu di o man so no omo na ya yare for because Bible so wa him poni di ade a o man si di apini ti o man we apini na yesi ene yare no e mpanin fo na ma o man yare adentia because o man wi Ghana sika de go brochire yo ma abaso o man yare anase de mpanin fo na yare that's it. And then Odifo ja ototo ba no ano den fa e da kisa se o fo se na me amwa motara watobo wonya kompo o kase udi we mochi ya ne nsem o mo ya emfa kwa mu a hwa beka de yenka yes de e mo motara now Ghana means before ya kan okra wa kan bia kan bia iguso eka na enyiri se ona waso no wetie na menua panin Nyanka Agya eka asembi na menya na ya adwen se fund na COVID fund na boy no mampani tika Crawford no onsamra ebio onsamra bio edem so onsamra bio ne se de obey no anfa kwem ye hu so because how do you management to me accounting we accounting and wa budget ni sika ya se de sire ya say na ahuna okotere bibi koyibokwa na apoptotive free ile yufu na de yekena ne se sasikaro se ebitimi ama won kwan ama ya frɛ won se we panimfo wonim nyansa de ya obo hwe kwan se sika bia Francis emi sanka o se papa ikasa no o meki isanse COVID by no panimfo no bi no boy bi pre
asofo kukudam a boy bebre the foreign dollars kwa na bitwam yes World Bank every $2 billion. $2 billion. Yeah, I mean, if my memory will serve me right. Yes. And other colleagues other funds there's a Ghana you generate scam from COVID no power. Until COVID na be business ma What yeah. Be business ma paying for no. I say ko menya na COVID na nka nko. Na onu say ade ekwu say ekufu ado sika na wo hia wonya bi ni o. Ushimwa. Say me papa no. Yes. Yes. Many won pa. Yes. Someone who said last time I visited with him, who said on it. No. Vice President. And no amo be no be idea. Yes. Na o tie ni nsem kan mu a. Ono so diga da fo ho ya pa. So when you be able to do na say when you be able to do. I didn't know am kan say finance minister can you say na tie chichirim. O say be be free ba no. O diga na fo ho ya pa. Na so na ya dia o di na no ko sia ga o. Nti eye de nti no di ho ya. Ono ke say o am verification money anso. Na kamoto atia no. Yes sir. Say free education na kai nka ye de. Nka na ono say pani otwe. Ono otuma no. Woko. So na za bro no di e ma ba. Na say otuma no want to man na za bro no. Me keep service ba o. Na o so na kan dey. Ghana, oh God help me Ghana. To ono no say onye wi. Woko. Is it for 8 years now? Na yeah no o me future. Say do I can say benifo beda. Waso na ye. Yes. Na ye nkwala yi. Ya chere wonda ya chabo. Benifo beda. Na masoso da ye. Na ye nkora na ya chere da ye na asem. Se da ye na no masoso na ye chere asem. Nti o hu say ya na meta kan se mi o me ka se mu say se pani bi koda. Na wo son da ye. Na kora ati mu chia da ye na se de Joseph ye da. Yes. Sa akra ne panyin ho na ho faso. Akra na chere da ye na because me akra me ti me chere da ye na ma chere da ye ase je se faso am so. Wo so da ye no nti ase me na ma be chere ase. Mo. Edi na me chere say can afford it. Why penny? Nti they say no onim da ye ase chere bio. Nti je say you to ne chere na ase. Nti dira ka say obada. Na so da ya ka netrim. Na say da ye so man ka trim ha na be chere ase. Nti no me kan na me ka abesi say. Wo mo tu youth no say de me ne wo ene osofo Nyanka Agya te hei. Ene apostle ya bondin ene mia sofo ya beto de na sofo abante. Sofo Steven. We know omo tu na game sana. Omo wu a ayin for the video o man so. Say no man is opinion. Enti omo nsua de mfiri Jeremia. Kan se mo hwete tiatempo no mo kofa so. Na ho ne kwampa no. What you say? Yes. Me very point about. Me tio pa. Na me the farm wo hu say. Penifo no ayo madwen say. Bedi di egu ebinom account mu. Ebinom me ne wo yete. Yes. I expect every man of God who be say at your property no. You can't preach Christianity to the nation. Yes. Yeah, I'm say you be a politician. Don't be. You cannot preach Christianity without tackling the country. The country. A common great one country in Ghana. John 3:16, for God so loved the weather. Eti papa se boka no. Me ya doing 100%. Na masema make ka say penifo be hu Bible say nyansa fiti ase. Eni nyamesuro. Se penifo be hu nyamesuro e Kristo mu. Sa Odono be mo hu nyansa. Ka Ghana will be a very big and a very nice and a very powerful place to stay in. I don't think so. So for Nyanka Agya here. Our members more than 20-30. Until oye leader. Yes.
say also for Nyanka Agya it mean members more than 100 na say what year man members na juma ama omo ada what he has or you will be a kwase pa wow what year man nyame adwene woni tebe yes na say wo your church no wo more than 100 members no anti-man create employment now dey bia wo nko benefit na benya evangelist apostle na kan we say my mainland na fatwa so ye Swani ka say amaki also he was very angry yes at the name of course no and evidence and yenya asofo a yes woni abere pese o man die yes na perifo say charity begins at home. Wow me pe the angle na o de nam no because asofo no so no eno so nsem wo ho because nkora na mo ba no mu guru ba me land na yetumi fo but I say oh say sofo o sorry ma and sorry na ko dan say age offering yes I get tight ya ba for sofo ka 2 million formula yeah ingina yeah 3 million formula me need to 2 million yeah di siraba na wo kitika ngina wi na kwasi ada member it as for them adwada what as for them ebanda what as for them the bad pa na member it me anyone there's a Monday Tuesday day you know was so come say we need adwuma nye but also I saw them I would hear ayo I guess I do but you should say yeah ko tak penifo na yes ye fi ye papa ka se bi say me so na so ko fi upeja na yeso mu upeja na yeso mu nti wo ampeja na relax say o papa na me say peja ma de o mpeja ma nti me kan be say yen asofo na eba o platform isu yes any asofo a etie ye ne day yes any one na ehwe yen Facebook live no omo wani mera nyamesom pa Kristo na Paul so kan yan wasam wow ango na e de kono e be simo si e simpa e tu asofo no fo because me pe hono and December u wie na o be ka je say mba be ka me twi obi anim David ango na me ka fa afa ye ho ba bi a person chere say o pe say ye bi say be criticize president ya say ye yenye so ye die because Monday to Friday ni nyina ye tia so dem Monday kwasiada Monday edwada Tuesday ebrada kwasiada ya wada fiada memenda udidi wie ya na akwa so dem o story ya na akwa so dem na be su se unya adwuma nya dia ene na ye the president ye the problem ne ma is excellence in kwan so no kwan na magana nya na oboa it's high time at the church no so because the church in Ghana is a Christian dominated country and the church also tackle and gonna take almost 60% attention. Nobody me ban obemo. Me graduate me change the 600 at the go. Obi aso kote aso at the go. Me share the pastor at the go. Now say uja asofo no ko say o say wo de o ma o say because say empenifo no say o ma dwen am afia e be sie o ma dwen so na so. Wow. I don't know lesson time so one. Na mo ye kwan. Bowu aso dem. So also dem e be ma ba o bebrebe kwa. Me dia me papa me nia aha MP me ana oba aso dem. Esa kra ba mai cement. Na hwe de din sa na celebrity. It's a time you do the massiment. It come the massiment. Na say me TV. Na man baba ko frɛ me. To the lesson here. Also breakfast for the breakfast with the pastors. Yeah, koi. You mean every e could to when you am kusuyanity ya me shobuli za ma numbi. Kese. Na mi sumi yam. O man na mo de yeti. Wie ye.
my I don't cool hand sanitizer. Me dey cry bisi became. One take comment. We na eja o se e wete nenka. Ebe me ka che so for matu say, je ko so for say. Ghana pa de. Da be na so for e be hu nyansa. Nka obo aso dem, nka ofre ye no. E kwa take e ba wo. Come on, ma. Dey. Then so we back no we ever say. Oh dear, me and the Oshada man that is different personally. Be kind of say senkamu hu nyame adwen se de adwen bi na ko mu ba be deceive aso na so ana o ba so dem o so sofo o members youth o mu yesen no de o na mutima ye mutima dua hwede ana mutima don twis ana ye bie insu fatima mutima ye ana say enya na muka ho mai and so be for kamom ye we for you 5 ye mie adwuma bi mamo gare amonche na nge then distribute wo betim di gare bi kura ya kwankyere nyina and this say na wa nyene say no otie na on ma o cement man sorry man na o man sorry sika ya so dem so asofo nso ye nso na ibofu ya ye di watemi o oba ya oba cement ba envelope energy ya nwene se e ma no daache behia ya nwene se ye ma no daache behia Prophet Nyanka Agya so fufu o mo be campaign ba ma so dem nti an be na mo so mo be taka fa o because it's high time so mo so mo nyama ni ye dia o mo ba ye so enwe ka mo mo e churches no because Ghana kuta the majority of Christians okay me dia askwa na omo ba ye no omo ye so mo ba me ka chon so me mo mura okra omo zanza de ndena say omo district and am so omo district me no mo sign contract say me no mo bibi ye so mo ba wa omo me hu de ntia omo ba before kran sana nko do omo ba de omo say de me no omo kan me de article di omo me ka chon so mo pese omo bibi ya me ye ma so re pon a omo no me transia na mama mo da time na de omo so mo ba ka no omo ba ka ma nya time mama omo ye na adafo nti ba ko ka jem se me nya abotre na omo close wa sorry no omo close wa sorry say ni say hundi MP wo hon kwa so to close wa sorry so what strategies better for strategy ben o kwam enigbam anani do bu bia wo nyina dugu uje ni e di na fo etimi ye bi ni hwe obi a etimi di wi ni ko ge furu e ko se e kwa e be kwa hwem na ada ne malaria de ready tim de yo edi bansa me nya abutren o me yeze nya abutren ne no mo kasa nti no mo kotra ba ko kam no mo miensa penfom miensa na no mo kasa na me se ade no mo zo mo ba be ni asore ne edi ko me pese me hunu se e dia pa na Christians yeso ebetima ye ama oman Ghana ayeye because he say na Apostle Louis the angel say oman no ba bia ye duro no asofofo no so ya ka ho bi na oman no enko yi because Monday to Friday man ebi kura kwa awia no pa na enumere nyina ye udidi wie ya na wo se ko de o kan me de wase wo ba ne na obusa ne san kam teme ho wi ansa because yeah the bia me ka say asore ye ko 3 times 4 times a week no and what bia nyansa bia so nim didn't okay in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 down I can't say me o so bi biara woni bre yes endi mpaye woni bre ana adwuma bre won so woni bre ana o bre so adi kwa say obi a obo mpaye ne ni kwa say e bia akọ adwuma kra e say otena sit down woni nyame e communicate your life o ti ase endi say odi da bia ko bo mpaye na say ba say o koye adwuma wan koye adwuma na say o sori na wonya de bedia u ble mi nyankopon de aso twen ba wo so tieni yo nti akufado be den wama the members no mo church ni nyina nya adwuma ya bra makampo mu nyina wa so dem se ye we asofo bebrebe mponya me dwuma ehuru nyame de ntia o man be di sofo ohunu se asore no nya kampo asore man nko ade a ni benefit e woman so benye sika firi wasa odwene ni benefit no wo nwini nipa no sa asofo sa no o tene na ase a sori firi hoko tieni yo what is of be now the whole of week ni nyina o se ye programs so de bia na bra wa
Sa so for no so different na asiko. Adentia Bible says sa enye adwuma. Enye dey. Enti se me dey so the money na go the whole of week. Say wo so for so ye adwuma. Hallelujah na say. Me ye adwuma no. Ye won days bi wo ho a. Ye dimi ka se da we die. Ye di twenya me anim. Nye da bia. Tie ni yo. Ti ma reference no. Osan kan fo si bibia wo ne bre. Tie ni ye. Enti ye wo days e dey bom paye. Ye wo days ye di ko asori ko su ye nyame asem. Nye days ni nyina se na di ko kotre nyame fie se di ko ye nyame adwuma. Na wo ye nyame adwuma ni wie na wo so na adwuma wa obedi atrase abrabo. Wo jem ye pa. Enti na Christians ne kasa na wo se bibia wo ne bra wa hye. Enti de we se ebi ni se de ye dura. One from me apostle a ya betra wo se wa. Ye mangrofo hunu de enti a ewiase ase di nyame achi. Ana ewiase se eboa ye ma ye tim. De ye kan nyina kosi se o man benya asumdue. Mi benya asumdue. De o hwe mi so benya asumdue. Nyesa. Mo na me de days ni na ko transfer dem a. O man na nkasa na de be ade na me ya ma o man no. Because me nya skana. Aya me yire ene me ma. Ana sorry bebrebe sa no ma ya no. Aya yire ne ma dia wo se ma bie ma sorry ne dia ya me dia. So bu bia sorry nya wo dia. So owu a. Tieni yo. Wo so owu a. Ya sorry point na terms kana control accounts. Ne ka buto na de ko. O ti ase. Endi ta sorry na ya wo dia. Di oba betra na ase no so e dia na ene dia. Di oba betra na ase so oba sorry no. E dia na ene dia ho. Ta sorry no gu ya na so fa to aso dan. Na sorry agu na ya to so fa to aso dan de say the property. Okay nkan. Aina ase ona. Wo se na asuafo ni nyina hia ye no. Obi atunton de wo de de be bo adwuma no. Endi asaf no ye nipa e wo nyina de a. Obi obema no kwan bia se Nyankopon fa ye bibi odon be ye. Asori ne so fo de a. Tieni e. Edi no me ka chemu se ye hia se ye bibi a asafu sika e wo no. Sa asori be bi ho tire no se mani gwetre so fo na adwuma. Okay. Mo na me kan say so asori sika ni. Na asori sika. Oh. Ya, obi na kan ye. Obi ani ni nse ye o de ye na asori. Ana me so mi ko kasa se wa kasa se mi be sori dia. Da bi ni ho ta. Eya on se ye ni wa dwene na wa kire. Ese so kire ma dwene wo me de mi yem. De nyame dia ma me no. De nyame dia kire mi so mfa nyama dwuma no. Ana on nam. Ana asori sika na ye kasa ye ni no. Ye ni se bia ye si ye tam ye di nyafunyafu. Se na nkrofo bi di omo dia no. O ti ase. Obi ye ya asori pono onye sika na o de kotra crap. No ne guess no makodi. Yes. And no one so ye kasa asori sika ye ni. Yes. Na sa asori ba wo problem no wa ba be ka che sofo. Na oni board atransi na abo na. Ye mistake. Tieni yo. Ye mistake. Because yes say one nyama unua no. One nyama me Kristo. Ebra me da biase no wa mahwe me. Me da ko me goda ayare mpa so wa mahwe me. Ana so da be na me god one nyama unua no. Ti me unua bi wo problem. One nyama unua no. One nyama Kristo. Eni se me ti ya mami nua bi nya ho to no afri ti bia bi wo kokodi bondi bi. Ni Nyankopon ti nya fa me so atwene afri mu a. Erode wo mblemu me. Abomblemu. Yes. Apostle, wait a minute, Apostle. What is the answer for this? I question the Prophet Nyanka Agya can ever tomb. Many of me didn't come on. Apostle evangelist Apostle was a more kind of boom. And I'm casting decisions of who you man said. I saw the baby are desperate, not all this kind of quack here. I think or this kind of any speaker. Nasa saw the banny rua or better day or this kind of quack speaker. I said, no one say. Madam Asibio, as I chair what you for. So for Steve, comes over here. I say, the woman out of those of what I must do. That wouldn't could Obinim. Meaning, they said the 2 year Jew. Nice and bit the one. I know what dinner because I'm a Christian cancer. Could you Obinim the cancer? Limba Maya. Enya enfi aduonum onko na order tabia yes obeyi ne madwa ne bi oyi madwa oyi ba kwa 5,000 6,000 7 up to 10,000 enti no se ne ma no epadwuma ye de ya monkongo yi amumara na onkokire wo na akansem we na kisa cancer to na national security to na se me cancer bi na obaso watimia o se when nyansa yes they threat to the nation no man no de anyi anyinamu ya na so be che na nkasa mu go no o se o de
papa ya sa me na ebisa me na me de obi de yiwa no That's it. say dipa oni awo yen yenko yi madwa Yes. Anton. 5,000. Now the correction is 6,000. 7,000. Na ono bedi anim. No. Ono so percentage. Obedi anim na waboa. Sasa na so me matela dawo. Agano na kambe biem na wate de ani. Matela da. Until me say one. The church has failed God. Yes. Simple. And the church is bleeding. Yes. Moja etu asafo no. Na afi asafo no ya failure adwuma ebidi owiase. Asa the brina pe omo personal gains ko. Why should this even come from a man of God? Man of God. Entina me papa yi sha no. Si o ni kan sentazi efi hoyi. Na kuna baba ebe atantaza. Osofo na me kase ya diko yo. Na osofo pa nyame adom members ya. O ka che yense umva usika. Emma sore mba ani etwemreda. Obi na abakase. O be speaker dan se nipa ni wu. Yes. Na me kase nka ho na nka obofo. Ope gogota na bani bi. O bora senuam. O se me bo senuam. We nyame eja. Ma wo wu. Oba. Na wonkwa. O do wonkwa nto ho wie. Amen. Na se obi ba o generation. Ekacha se omuja na o do wie no. Yes. Fire speaker na fa mo nipa. Atiase. O wie se obo speaker na so wie a. Na ba so speaker no. Yes. Na ono kwa abo na otie. We nipa we. COVID fund there by was o can be o. Yes. Yeah, di enkofoni di esika, omi di esika. Na wo so for do we oh yeah na me say. Nyansa no afi asafo de mo. Nti omo e wa ban mu na kwa asori o. So o gimi o gimi. Yes. Ma penning dada Mahama. O assembly ni. Ah, assembly ni. Okosa wo nyina. Me ni pa. Ento obeto kaze. Obeka make clean hands na. Dabi. Ata na church na feeling ngopon. So for no I was ye kan krekere ye members no. Ye mum na yes an robo. Yes. Hwe ne kure ba ko a afiri kisosumu a ye so ye ba ne hu bi na ebi ne me yo odo no. Fa won sapa wo boto no mu. Sika ne kese na ewo mu no. Sika ne kese na ewo mu no. Kese na ewo mu no. Yi na nyame nsira o. Apostle nketo ade ye nyame. Na kenya boni o. Nketo ade ye nyame nsira. Ti. Na nkase osofo kase fa sika bra. Na nyame nsira wa. Kenya ne boni so. Na kese na ewo mu no. Because one nyame yemfa aboa na ni abo meneka ala kaka. Ni ma pa ne marare. Enti wo de sika oni ade mu duba so asofia. Ho no wo de ba baje wonshira. Yes. It's a lot of the church no penny for say they will maximize ade no year. Obi edison for 15 years on co prison that. Yes. Obi edi 30 years on fat church one kra na sorry sofo etibi gen na so dem e ka kire members say odo ho odo atadema obi a ebe ye no me ebe fo ku na wa ni dia fa do ye no atiko na sofo so je no pope ka je say fa o madwa na started free pant e na bedru madwa kojo na kasa ninga sa wonimu and yes, we are making, but also, yeah, not they want to be relevant. Yes. Or person where you can now or back airwaves in him. Now we are discussing, I guess, on also honor. But one thing I am on finish say, Bible said, "Munuma pedi mochi." Yes. A juma wijan. Is a ya metiye.
EPA me call free and studio. Yes. And the because stations too. Yes. Argentina people are looking at here. So muhu niema e wo mu. Adena oye ni year. People will get to know say Adena we no. Yeah. They'll come. Why do you have to make people feel say nyame kola oni nyansa? The nyame nim say madwa na gu nipa ne yam no eye. No de ma no. O sie nkwa yi nton. Abra so mama o mama no kan chen so mu ko yi yo mo de. Waji nso amazika. Amanasa. Esi hotel. What they are talkers Rolls Royce. Cabin Autofie was Spain. I'm a yellow moment to school. Yeah, so can to you. I will be na ko ka kire o mamba say. Onko yi ne madwa. Na many say it's about time I gonna pay for almost for you. On Christian. Almost for him pa. Almost quase at the water. Na yan so dem say one. Oh, so for be fair kwa mbone so be so for but here. They should get for me. Me dem me one example. Me kai say name me todo 680 million. Me dem me one example. Yes. So me fair kwa mbone so. Yes. Aje obi ade a. Me fie a e wa brepo. Me fie e wo fe yase. Wonye fama wo mo a me de ate won ka no. Bible mo bi akura na kanza. Zakos. Oh. So me obi say ko fe gbaje. Ba fa kwa so ade nyansa kwa aje. Agisi ka bi. Omagye me cars no. Me ka o TV system amomate. Yes. Na won ton fam twa sakari na me kra ho to no. Dan se me yek se ko Obinim. No agisi ka. Well, we are commanding sorry. A time came o na get 2000. Yes. What you na wi? Okay, as a church member. I'm a member now Sunday, oh yeah sorry. Tuesday, oh ha asabotwe Kenya say o na mu na ogeje ayi zabode. Yesu Mary mamia se kan ko a de nya bi nie. Mary wa won ba. O nya bi ani na mo di no sis. Uji wi o say ko e madwa. Na Yesu na wasan abegan so mani wa den. Na o packet scan ko spirit no wunni no so ko wunni no was na ko fa say scan apostle prophet Nyanka Agya so wa den kire say obi in fact asemi amame siapim me yes kam de tenan kam de pushia na prof de ensam do Ghana ensam no o ye da na me se crafim as a sofo onti yo as a sofo no onti da on nyanti tieni yo de ndia wait oh before I get you enko na me nyasa breaking news my god tieni yo breaking news de bia me kan asem bi say adwene na anya tuma ni pedia bre wo ti sofo na ase wo se ahwo kira ba wo so a o ka kira wo se koyi wo ye madwoa never to correction na fa ko di sika never to correction ni ba wo so jimi nti wo so koyi Ghana Christian council me kasi ye mu na wo so nti ase because young Christian cancer. Yo, Sandy Pakro ya or Tamblog so be cement. Yantian Van go to Ghana. What you be so what you be so shame I saw them. Uje. Mamma cancer been so. Ti minya eka say ya fairly yeswa. Meaning ya dream pepper. But in Kwasia Phobi and a disappointing Agopon. And yan some 40 yard in here. Because me tie about me dey say me ton me kra e dem abonsam e da go jiska sounds about me dey say me ton ma sorry ba kra dem abonsam say on fani so wala me ba mo mesre o perifo say owo Yesu no cho de kan Matthew okay owo Yesu no enyansafo e ba ho kokko hwe Yesu otie Paul ya wo Yesu ko na enyansafo ko hwe Yesu akohwe Yesu and this is Yesu ya wo ni yes obi a wa hwe Yesu bia no ekwasia obi a wan hwe Yesu bia me na say e che say obi ni mama ne members na anko hwe Yesu o se on ton na wo die nti ekwasia to aso straight point on say asem no kransu ento sabi Ghana ho me so bia man ho so me yourself because we go school no we what ya de obeba be ya say be do me ha mama can say me so kodo me anu me from baby I call Bible school
So for name madam for. Yes. Apostle again boating. People of faith Bible college. Yes. Me papa salute. Papa, you salute. On a chere Obinim adie. Onim dey see here. Obinim enya sika no. Na on the apostle again but here program biase. I was there as a witness. Who Obinim no or chair Obinim anti papa no. Ono na wapeja na ono wa chair school papa obey dey ojimi. Was apostle musoro. Apostle again but people of faith or chair Obinim adie. Ndi also obadomia utie. Some of us are also ready to face that no me no. Ni a chair the Bible no, ye na chair wo. Nanka ya chair no me say manka anka okowe Yesu wa say mo Exodus. Ana mo ne wa. Exodus osie kwajo. Oh, Yesu was no on Exodus. And you ought to me, he would dare not try. Ought to me. Me nyin tum grada. On to me nye. Na sam no means on to me grada nyaduma. Because mi abahunu nyaduma. Yes. Ana de on to me mu no, oso che wiase. I'm telling you, yo. Ene Ghana for bebrebe na asofo bebrebe na fa asoro no say a business. Yes. Ewurade mfra no. Oti ase onye adwuma nye obabo krare ka so yesofo. Mindauto. Yes. Tiye se ewurade mfra wa ewurade wase de ewurade afra no ka ewurade asem. Yes. Enti adendi na wosi nyame afew. Na wo kansem fon we di se nyagopon. Ha? Tio enti o ma anjira o ma ni se o mo do mo nko yi o mo yi ni mfa nkwaje. Ne baba na Ghana. Ya na se bi se no. Ya tibia na yedi ya ona ya kai se Yesu bo owo se na so Ewurade. Apostle me no one need nkomo na interview akona so antete asofu ni anka ni se asofu ni bi ejibi sa. Bi abobbo dam. Na me kan ndo aso. So far 9th July. Na masofo hanom na Matthias of 2009. 2009 asofo amede ngwagu won so. 2009. For 10 years now. 10 years now. 2012 to this time. Teachers of 2000 over. Na mekano on your TV say mama Matthias of what. And these are so for the most difficult people to handle. What does it? One. Is it must say or mine say you? Yes. The end fight is or mine be the yes. And the me answer kia so for na dwen. I'm a so for no amfa onyame adwen o de ma won no. Yes. Mama panyin ko fa sika say information if no botom so adwuma. So for must fa mo asemwe me no kan no problem we aso. Me see open wiase anasa Ghana bansa asem na Apostle Louis kan me bia mu hawo was say yan psyche yan pastors no adwene a amoma ma greediness na wo mu na free wo mu pesa min kumi nya min ko am ko to Rolls Royce min ko am ko peja japade na ko gua brotie na daache me ne me man ko akodi am free wo ma adwenem na akufo ado e ma obi 100 billion kura asofofo no ombesa awrobum agisika ni nyine ana boss nesa na I'm throwing a challenge to every pastor out in whom we are. Ana boss nesa na na me kire also for whom we are o members 200 more for it. Yes. Oh most of them for 6 months and more for it say yeah the board members yeah the year members in ho adwuma iwia ibe bi adwuma ama dia soro no atuso no kura so furu ko be say nyeski na say so furu be toto cars bi na mo de almost take abon advert ni ade mi hu na masere pa o mo toto o mo twi ana so o mo taka na o de almost take abon na nko na etotro gets to bring income to the church enemede but na me sere betrim so we adanko adado because sikana eta ho no sikana say ba ho no wa hu sika o nyanza kotoka be for 400 million abasa afọ na bitime bi adwuma ama youth no manya bi aye o wi na akofa o hire nua o so for o hire nua o ama na chika no na akofa
okunta so ma abedimate this is kind of you na eko dia na members members ya na members ya ba for that car sorry ba na me say na da ve na dwi be me pe osofo bi o se owo otie be platform so say papa me ku 50,000 be say me di bi nsuo me di yesi emma me community no na me say emma ma sore no na me youth no bi ga bia na o say papa me youth no I ready say o mo hwa adwuma yemma obi ma kire o mo adwuma say me na ye we na ye wi a asore emmo fode e fa nse san kokofo na adwa asore no etimi gina na nyasa na yedi ma omanyi no omusua o so what me am obi abaye liquid soup so omoye yes e wi na o just wonko no on say na I say kofi koso ya kwa okoye ne me yede de adware nti na ohwe bia na yedi bo osi wo maame usua liquid soup ye ba for 5 minutes you koto na 5 de ye nika nti oman nka enyeye ochi obitu prison na osia abepam osia tiriye na okọ owi ase ya ni free okọ all fair kwam fama no o se wa mo ni pa no okọ ne na ma fe no okọ robin ediga anga o pia free prison no mama ni dwetiri oban na aban o se maame store bi wa abaje kotra no eno se ani pa no okọ robu bi a che na wa shoot na ko kotra no edwuma na wo ya no je na fa ye the no aye youth ministry no na Ghana sikapanin kwasi asemti no ye the youth ministry akọ bata sport ministry ho also oji youth no dabi onyu youth no na all the youth there abata sports ho abata sports na what are the youth the sports that's a bon ho aye be bobo and also almost youth ministry yes what is here yes na youth ministry no say so obi the prison obi hiamwa youth ministry do hia no aban no be say na Therefore, yet to be far, the government can never absorb all the youth. Ultimately, more money in our solution. Government first it's about time the private sectors now. It say boy. Na yet the say yana meka na mo say be call akwa so Obinim president can Japan the back queen ayi ala na why ala nchemate but ala the position say kana why a trade minister trade on the trade minister oh yeah wonder nyuma ne ne ma company business jo oba e bi trade so okoye or the trade minister no why trade say no kana no obi adwuma say na kana Ghana company for bia ya na mana alan na baomia na alan na we no nyesa na omu afri mo enka position na nke de ma ya de ma also before also pese obedi mapani ya ma of ministry o 6 years ko 4 years ko 8 years undimi nya hwe unya bibi ma yufu no yufu adwuma wa ye ni enjina mo che yen say yufu no mo buye say me ke Japan say obedi mapani a obeti youth ministry nko a youth no obey tourism nko a support no na so tie me yesofo inde na me di free asofo die no e ba na e ka say osuba anya no be che say senka trade ministry no etimi make youth no very vibrant Ghana there Ghana yeso yes yen the omanya ye what the most valuable resources in the whole world. Aso ye ne ye mama. Opa chere my mind was o resources in Ghana. Aso ye ne ye mama. When I mean what's some graminka? Because I mean tieni yo. Asema o kan nyina and grow. Ye ti Ghana ha no. Ana mi ga ga je o no me se na kufa so na kufa do se ye wo bibia bi. Ye wa ho to oba ommo besia da. Ono ni president we wia Ghana Bobisia. Bisia ni nim de ye. What just here? Ya Bobisia kwa ko $25,000 US.
Eddie Bayadi, a home can $30,000. 5 million. 25 million. Apostle, as that's an acano. Catch it all. I'm a serious. You know, I was Other 70 was serious. Say, Jacob Busiabo, India. A Greek ministry. Jacob Busiabo, India. Busiabo had $25 million. Sketch Only Agrico. Yatiasi, Okobo. Na omana ya bobusia obi otu be za omana atimia rezi $30 million ama obi a orikachi cathedral o sketch cathedral sketch na o test kan hono ma na kobobusia e wo obi manzo obi agrek Ghana owia o se obedi mampanin so ohun zi adwini mu omre akotoro ohun zi adwini mu omre me de ya na me kasa mo se gofi wole yawo na no me free akwa na me na ko free figure na doc ana se obi voje ya kwa jiro se me share mayim no ya ko pa penifo maslock si deputy wa o frère me as doc asawa kan de edem den so ya tobo on se aburo ni bi nu no edem pa so na me se mate eze de me hu se sa me kan ebeduru ho and eze de me ka pa eja no e so me na duro ye kan na ebeduru ho nko de be kan mo hu se o man no mu betima magana ye mmere mu betima ma youth ni ye ho atoye mu betima ma ye ho aye mmere mu betima ma ni ji abo man mu enkokorafo yi madibi ye mo amrantie no so ni bi me say da bia me ka first tete no ye na nanom mpanimfo no huzie obi aye rasta ye sema ye nkone nje ne we wudi ni we obedi awu obesa ade ene sa rasta for no kra omo ne boni o omo mo twasa kola omo mo triu sa ko no wudi fo nko a wudi fo me say wudi fo nko a me nto sabi wo Ghana wudi fo nko a omo mo twasa kola no Jenny yo ajibro na my cousin no Ghana na ye wono obi ya de pa oni support that be but obi di mo some dia be ku Ghana skadi akobo ano what you say adiba ko ya pa ni say me yeso fu me da sorry ano me ma sorry man me gini wo kura ase ni bibia o me wiase ana so man di ya ma sorry man no ene ma sorry be di ye tieni yo so who sorry ban ya dwuma na ye sofo we dwini nyame dwena wo da wo ntimi na yes but say say be mo say kuton kidney kuton why what you say o sofo a wo sorry man ya sumdwie wo da wo ntimi na yes adentre me kasa because so wo timi hwe nwan ni so ye ne man enwan ni padia o ma dore no ansa na wo wona bi adi this of the say atim didi na boys ni didi no mu ngo so ni ana so mu nyai boys tio youth ni atani ni na mu didi no mo ni atem bato mo nka mo atwene ntempanimfo no mo mfa ni atem didi tie ni ye wo di ese wo nu se wo bia wia de ama ni hunu so kronfo kanadwe wadwe nkire no sia na say finance minister sika ne de ma na nya sa e na odi ye enti sika mi ye ntiase tio Sir Finance Minister, I don't know to go parliament. Wakwa bana oni. Fanati ni. I was say, o say na me cast match say o man with me a dia. Youth no, again receive no. O say youth need the mind so. Yes. Dr. Kuboy. O ga no. O ka ta bai. Okubo. Oh, no, deputy finance, deputy administrator for F. And now COVID time so otenika. COVID. Okubo. A young man, young doctor, Accra Legislative. This man has to be the health minister. Me na me kacho. Was on the health minister. Because on the field no. Na COVID no yes. Oh. What was the say do that time na he was on TV everywhere. Me and Papa Ejamano.
Ba wonyin. Aba kokra okasa krama. Wonyin. Nkokrofo ko na betena kunya no. Enti papa yin. Dika papa yi anyin na ka ono akọ akire. Na youth okobo mo ne. Other guy sika mo ni ade no. O ma be dijuma. Na sika say, sika me amin pasika. Dr. Stephen Amwa. Obeye finance minister, massa. The country can go forward. Or you're good at finance. Youth man, what man, or Namuna is here, or the committee of parliament. Or better, this man can be a finance minister. He will give accounts to young boy. No, when you say, I dare why you for no Philippine. Yes. When we say you for no, in discovery, Odimpa, or Wakabi. But you know more what you know. Negative 33, a big plan for the baby. Let's go once here. No, a big grand to be going and sending them a fruit. Sikana, Edman by to dance, and I you for the and to be them say, me prepared to be a castle or the youth for me. And then I see any actress Jackie appear a bed display. If you know, a jatty. So if you and want somebody they can hear, okay. They can appear fear no. Why Juma or no fear or see. Yes. Yantil baby, I said, what you're gonna scam or and now, or also if you only play, you believe display man. And now, I don't baby going to feel it. Yeah, state. What to say? Yeah, can you want him? Such said as so Stephen, I saw a bit about a year. Now, what my friend members ye? Yes. So they are so full Nyanka, but Namia had a ma or mine. Said the water would be a shell base the year. Then should I bet my body ye? I guess I feel now one do chance and that Docuno, 3 cities, 5 cities, Docuno, and then Chinam. And I see a person say, a man is a pretty say, yeah, and say, why not air cook? I do be an about the bay. Yantia. And you see, can't afford discovery. If I know cocoa farms, cocoa roots. Cocoa, baby, a cocoa will be after quaning. Mamma can't say, Minja, you're gonna lead us home. I already know Betty. Men Canada. I know Momudia. Miss, I already know Betty. Men Chensai. Yo, on man way say bar into gold no mood to the on the day. Yes, stop up Ghana, some more beer. Yo, yes, stop up. If I'm penny say, my into gold to Ghana. You know, you to go down, no TV so good. Sandy Power saying to me as I say no. Yo. Sure, you think you're not no, you think you're not so severe. Wow. Now, me Ghana need baby or tell me the antenna. So when you're brave, brava, politicians, you're going to room. You're going to, yeah, from Brewer to Contancy, a car. A man who's here doing that, maybe do the election, if I do the trouble, or Madame Jansi by here. A man who's here doing that, share, and young Quanta Road, you die here. A walker. You die. Solution is saying. Solution is saying. Solution is saying. Yes, can you the bastard the Bayer Jumana? Me a tell me answer. No me no akodi minister ho. Na ba kwere ma contractor. Ujeni and no Ghana me no was a see ya me no kasai. And no wo ye po bi ban yan bi pa. So ko to dia ne di no 5 cities a. E be sere. What the today? Oh, buy go school now command 5 cities a. Akwa ne ko tire ne come ba. Because one to be bian we di no ame. What you say? You know, I say Jawan. Yeah, pulling for no yeah. About the I mean, because it could be in yeah, granny, Nancy also, or my Atonsa Google station. Oh, Ukobusa, yes, $230,000, and this is Adinisione. And sure, Trano Jansenabo. Wait, oh, Jenny, 230,000. Na ara Ghana ye never Ghana ye to above Egypt never and Congo by say yeah
Mama can send me to Ghana for. As of mine, I said, Obia create. On mine, no, on mine, in Nippon, will be than a crumb for. Be a robot, young. Oh, be a woman better than a crumb for. Yeah, yes, Christo, Obabo. Oh, dear, Ghana. Udim so you don't want to. And no many, and so Papa no one said for so. Urim Vida. I am a yes, sir. Mimi don't know. Me did it as up. And Yamin committee, but no, my own here. Ghana, my what out, you know, the county. And the Ghana need to Ghana, and was so minister, and now a president, and now a software, or what dinner, or transit, or the dinner Ghana home. You bought home. So, by a year, no. Quite about come out so this again, and go a dank as yes, baby, Nasa Basso, Yamra, Cotrem, and the Hiano. Or Nini Pana, or more bra, at this cannibal home. What you say? I did not go, Yanni, sir. Master Baba come we him, no me be bam one. The lights are. So would you mean them in Jenipa? Me did say the me. Adamewu, and I'm a catcher, Miss Abeka. Say me, papa, Abeko, ye bonny Abeko. Dearly come, ye name. Okay. Who Jenny? But here, send that you know, Obi Abasa obey you, or back campaign on ma. As I hear me have one way. Na jabu kwa nso boye There be you man. tuanye ya osi tomorrow no de na oba obaye maye Me be to aso kan be afi na kan be ndi no na eho no mon to aba enyi mp bia mo amonto o se I think say asante mampon se hin be bi na minister o mbe pay no mo so am edugo pick up to me kai mo reject mo ni nyina na ko se brig na ka be wange sana peje Pat, and I war apedi. And say, you know, Koyo. Wakoye. What's a boom kakwaye? Let us say, quit one. Boom, aircon one, Nadiano. For no, do no one for flat. Last week, for yes, I come up and track no could boom, and Canadian dead. Now, yes, I mean the Becca and say, Metro Basqua. Metro Baba Makiwasio. The war. A daba. I'm trouble. I'm problem. Me chere am trouble no me trouble for to train. The entire to mabo for to say. Emra amoro gesa no. Na me ne ha. Enti me free na ka one day na me do na abobe almost 4 something. Na me drive do for yasia. Me na me for sure do na oh you be job na. Eh ma me. Nti ma me nya card na so defe koto de me to ma bawo afena bia me yeba ha no ma me yeba me ka se ekwan na Cocoa Rose na kufor bae sika location na ifili Canada Abano e bae no sa Cocoa Rose no what is the accountability on it yedi intie amusa aswase benefit mudaka on is on the Cocoa Rose no or the aswansi ye why constituency or no who's a Cocoa Rose of my brother for no or the India Cocoa Rose ben I say aduane e ho eden ye na nyeni a man e beg na yes ade no na mem papa e wo fuo wo sehwi me de bekai kwa ekutim enza me de pick up bikoi okakai tim da ma so no no what otia oye fu na na otwa bode na yi na odi no don sa de na ka pick up bitima kwa okwase se bia ba fi masaba abafi so re mabenya bia di bia to jane ba ku nwase na jane no kwa ka rin titiri nko ba de na jane abakuru apos osofo Nakaja ekase yane wire dey ukwa 30 degree kana so to banko 3 cities and then 2 cities no to you one na da ka fuka coffee na 30 degree no me oh yes and giso you 20 ebi kura 30 fried rice and did ngeza banko no enso ne dey yes me kana say one say yenya youth agriculture minister the dictator would die one tini pao yenya youth near ye agriculture inclined
Intimin fa. Papa yam wongini. Bega no concrete. Also agric ministry what's the office won cry. Enkrai. Enkrai to you kuku. One de kuku na do ayo de bi order. Kuku kene kene tin cry. Kuku kene. Say you also kuku na fe de akudin cry. Ayo. And there was omuyi services na de ko bebia e wo no. So ana inya body e wa. Ya ko service wo honom. Na ye de guho. Yeah, pay quite with me. About Ghana can export more than necessary. Se pedifone adri ebefia. Ghana can export more than necessary. Yedi so obinya one D1 every. Also so obedi president. Scan na APAGYOOO. Na obe campaign no dey go on campaign. Apostle last word. Also obe president agriculture minister go to. Agric minister say agric comedy na be president but that's what say Ghana must work again. The pastors must come to the right path. The nyame so onye no onye na fei no youth na ya sorry ya no tete penifo no so inyai ne mo e be kasem na yan cannot you hit the nail on the head. Yes. Now when you say yes, Ghana will be a blissful country. God bless you. God bless you, Apostle. Many of us say, now many of us are never in campo because you on my your team no. I would do for man a woman does say, "O ma omunya would do for." Ujeni so ujeni o jeni ya on my na woman no. Aso for binu ya would do for. Asori ma binim Yahudifo ana MPs ni ministers ni binim Yahudifo akwa ma say omani nyina dani kromfo ma Yahudifo ma ba nyankopon so amoyensa tu twa me Yahudi wa sori sika kakra de ato say bia obi won chine de agba na won kon tam yi e bebo say running flower ko pekwa ye bi do oja say e ro do on flower pekwa ye do no ma ro de from ni nyoma djuma na empantifo de nje from empantifo ba ku pe ne ko di pa ne ka mu nyina me kema kira wo se urade mpra wo tenafie na o mo nyakubo nsa yo e form so ya adwuma no urade form ni adwuma tu we ya MP we ya minister wo hwamia me kema kira wo se wo unsa bonku du tani fo na o de didie no unsa ne ba du bebe e be pan aba ji se o de wo na be didie mi ahwa yase ye de kwai udi yase kwai oba fuma no wadi awieye e tena hokom yes me kama kirawo bosomte kwan yes bosomte kwan me di si me di mami nka wono bosomte kwan no me sira efri sawia junction sawia de enyo ekosi sawia de konde sawia de fo ende o manya sawia junction ekosi kontanse eko be kwai ati munye kwan no mayan kuwait ekwaya sai enka kuwait nka ho no omunye sawia kwan abusafo nti nka ya teke betena ne chan ya wodi na menya medie na o man nya asumfie na o man no ahotomram mi fa kwanya weze so atra mi nua sofo a wo UK sofo Ransford na betwa Mr. Ransford maybe I will be in a show. Yes. Any apostle akomia sachi. Yes. Any deco. Okay. BJ. Oh yeah, campaign. Oh yeah, advert. BJ Image Fashion. Fashion, me that say. BJ Image Fashion. I want Monaco. E be na person of my daddy bi. Oh yeah, sofo. They say the campaign na so me good. Me daddy be na o me pam. So who's a miti platform in Sumi Satadi na kikiwa Bishop. No modiam ye do ko. But modiam ye gwango. Omo ye good. O ya de. Elin TV srawo. Uko atonso Monaco na so say pe. Obonso mo ba na me bosro. Second floor na no mo. That's it. Running show. Onka ho. Asofo amuhwe nyina. Ya ota me de o isu ni pa. Erade shira obi O the TV I advertise o tua papa yo mai. Only program. Say I was sponsor the sponsor it. About to watch area na. Na
so for Namisha mo about for Namisha and no crooning na Kobe Namisha bebre so for Steven ne Apostle Namisha mo na yensum na yensum no nipa the we can say obia for the fidi ento obi for GTV na ontie mi so a se bia NNFS a wo hia na akọ YouTube no share na so subscribe menchia bebre koma me ankasa me ba obrempon azepa na yidie abaje na menchia wina na menchia wo dia na menchia wo bia adofo ne atamfo wa adom nya menchia wa atam nya menchia wo pedia nkosoro enye kasete seme na wa atam de nya me ma nyine nche eme hu me nkuni me de na da ache no hu me amje God bless you, bye bye.